Yesu nashimwe mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV. Ndabaramukije mwese, ndamukije abantu nukuri hariho abantu bakunda ubutumwa shikiriza Imana yo mwijuru, nibahe umugisha. Ndabasaba ntimubukunde gusa ahubwo bubahindure, muhinduke rwose. Amena. Kubera ko kino gihe tugezemwo nigihe canyuma, sinzi ko we uri kurabibona, sinzi ko bibona, ariko nge ndabibona kari gihe cyanyuma. Noneho nje hubwira ko ari gihe cyanyuma. Haleluya. Abantu benshi barasinziriye, abantu benshi basinziriye cyane n'ingonera, mbese ziriko ziraseseka, ntago bazi aho ibihe bigeze. Imana yo mwijuru nibahe kumenya aho ibihe bigeze. Uyu munsi ndakuzaniye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'uyu munsi ryitwa ngo kura iyo nkweto y'ibyaha. Kura iyo nkweto y'ibyaha nicyo cyigisho mwene data ndakuzaniye uyu munsi. Ndakwinginze nshuti y'umusaraba, ndakwinginze umfashe gutanga ubwo butumwa kugira ngo n'abandi bagire ikibumvirize hanyuma bakizwe. Ndiza neza ko uri umugenzi uri muraja mu ijuru kandi ushaka ijuru. Ndakwinginze kandi ndiza neza ko wifuza ko bene wanyu bo muri Yesu Kristo ko bagira iki, ko bahagarara neza mu gakiza. Ndakwinginze ushayiringe ino video kugira ngo abantu barushizeho kwezwa. Amen. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuvayo igice 3 ku murongo wa 4. Umuntu wese afite ijambo Bibiliya yazingurura kugira ngo yisomere, hanyuma Umwuka Wera amusobanurire byinshi ku bijanye n'ijambo ry'Imana. Dusenga Imana. Uruwera Yesu, uruwera ndagushima kongeye kandi Mwami kuma uburenganzira bwo kuvuga ibyawe. Mwami ndakwinginze undinde, Mwami undindire hano hantu. Urazi ko uno murimo shetani atawemera. Ndakwinginze Uwiteka mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti, ndirukanye imyuka mibi, ndirukanye shetani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti. Ndakweretse abantu bawe Data bagiye kumva ijambo ryawe. Ndakwinginze Data twese, haleluya, ubahe Umwuka Wera kugira ngo Data abasobanure byinshi. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, nta yindi Mana iri hatari wowe. Data urakoze, sabye nizeye kubyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti. Amena. Mwene Data, ijambo ndakuzaniye nukure iyo nkweto y'ibyaha. Bene Data muri ko muranyumviriza, abantu barimo baragendana inkweto y'ibyaha, abantu barimo baririmbana inkweto y'ubusambanyi, abantu barimo baravuga ubutumwa bambaye inkweto y'ubusambanyi, abantu barimo baradiakona bambaye inkweto y'ubusambanyi. Noneho nukuri iyo nkweto y'ibyaha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Dusome Kuvayo igice 3 ku murongo wa 4. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti, Mose, Mose. Aritaba ati, sabwe. Iramubarira iti, reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. Amena. Subiremwo. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti, Mose, Mose. Aritaba ati, sabwe. Iramubarira iti, reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. Amena.
murareba ku murongo wa 4 muce umanuka no kwa 5 nsomye imirongo 2 nubwo navuze umurongo umwe. Amena. Uyu ni Mose. Uyu Mose yabonye igisaka kirimo kiraka ata muntu arimwo. Hanyuma ashaka kuja kukireba ngo arebe ibyo bintu. Yamara yari Imana yari mu gisaka. Igisaka cyaraka ntigishe. Yabona umuriro ariko ntigishe ntigitemuke. Hanyuma aripfuza kujayo kureba. Noneho Imana iramuhamagara ati Mose, Mose. Iramubwira ko akwiye gukura inkweto mu birenge byiwe kubera ko aho ahagaze ari ahantu hera. Uyu munsi ndakuzana ijambo ryitwa ngo kura iyo nkweto y'ibyaha. Imana itugire neza. Nukure iyo nkweto y'ubusambanyi. Kura iyo nkweto y'uburyarya. Kura iyo nkweto y'ubwibone. Abantu benshi bafite ibyaha muri bo, barimo baratingana kandi bari mu rushengero. Abantu n'abatinganyi barimo baryamana abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, abakobwa ku bakobwa, abasore ku basore, kandi bari mu rushengero. Abakozi b'Imana barimo baratingana. Abakozi b'Imana baratingana bakaryamana abagabo ku bagabo. Yamara mwene data kuri iyo nkweto y'ubutinganyi wambaye. Nukure iyo nkweto y'ubutinganyi wambaye. Kubera ko aho uri muraja n'ahantu hera na hera y'Imana, ntago wahonyora ufite inkweto y'ubutinganyi. Imana itugire neza. Abantu bavuga ko bakunda Imana yamara bagendana inkweto y'uburyarya. Abantu bavuga ko barimo baraja mu ijuru yamara bafite inkweto yo kwikinisha, bacambaye inkweto yo kwikinisha. Mose Imana mubwiye iti ngo nakura inkweto kubera ko aho ahagaze arahera. Namwe mushaka kuja mu ijuru mwambaye inkweto y'ubwicanyi, mwicanira mu mitima yanyu. Nukuri iyo nkweto nimba ushaka kuja hera y'Imana, nukuri iyo nkweto wambaye, inkweto y'uburyarya, inkweto y'ubwicanyi, inkweto y'ubusambanyi, inkweto y'ubwibone, kugira ngo uzagende hari uri murashaka kuja mwene data. Imana ivuze kano kanya ati kuri iyo nkweto kubera ko aho hantu uhagaze, aho hantu uri murashaka kuja na hera h'Imana. Mwebwe muri ko murashaka kuja mu ijuru mwiyambitse ubusa, mwambaye inkweto y'ubwibone, mwambara ubusa, mukambara utumini, mukambara utuyunguruzo, mukambara mbese imyenda mbese ifunguye hano mu gatuza. Namwe muri ko muraja mu ijuru ni mukuri iyo nkweto y'ibyaha mwambaye, hanyuma mubone kuja hariya hera h'Imana. Ni mukuri izo nkweto zanyu z'ubwibone, z'uburyarya, izo nkweto mwambaye nimuzisige kugira ngo muze mushike hariya hera h'Imana. Hariya mu ijuru haragoye. Nimute ibyo byaha byanyu, nimute ubwo butinganyi, nimute ibyo byaha bitandukanye muri ko murakora, hanyuma muze mugere ahera h'Imana. Ndakubwije ukuri, umuntu agifite umwanda ntago azahonyura mu bwami bw'Imana, ntago azaja mu ijuru. Mwene data, uvuga ubutumwa wambaye inkweto yo kubeshera bagenzi banyu, inkweto yo kuvuga bagenzi banyu, inkweto y'utunwa. Iyo nkweto murayifite kandi iri mu rushengero, barazambaye ni benshi, bambaye izo nkweto z'umunwa. Iminwa yakurutse nk'iminwa ya mushushwe.
yibereye mu rushengero maze ukavuga ngo ugiye kuja mu ijuru. Iryo juru uri kurajayo iryo juru nirihe? Ni mukuri izo nkweto z'iminwa mwambaye, hanyuma muze mubone kuja mu bwami bw'Imana. Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko buri muntu wese mbese atunganye ibidatunganije. Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko buri muntu wese yezwa. Mwene data ahuri ni wezwe, mwene data ahuri hose ni wihane ibyo byaha urimo urakora. Abantu muri ko marasambana n'amatungo, abaresha inkoko, abaresha ibintu z'ihene, imbwa, ibiki byose. Abantu muri ko mararyamana n'ibikoko bitandukanye, yamara ni mukuri izo nkweto ni muzikure. Abo bantu barahumanye baryamana n'ibikoko, bagenda kuresha ibikoko bitabaresha, yamara ni muhindukire. Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko mwihana. Imana ibagire neza. Muri ko muragenda kugura imyenda, iyo myenda muguze mwambara imyenda kabisa, imyenda ibabanya amabuno, mwahambiriye amabuno, hanyuma mukagenda mu rushengero mwahambiriye amabuno umengo na kadenesi. Ni muhindukire, ayo mabuno nk'utudenesi muhambira, ni muhindukire muve mu byaha. Ni mwambare neza, mwambare nk'abakristo barimo baraja mu ijuru. Mureke guhambira amabuno yanyu nk'ubudenesi. Reka ndababwire ni muhindukire, kuko umuntu wese akumantaza umutima nta juru afite. Umuntu wese yanga kwihana nta juru afite. Umuntu wese yanga guhindukira nta juru afite. Ni muhindukire. Murambara ikijipo kirekire, mwamara kucyambara kigaca gikubitamwo pasuwa, mukagenda kudodesha igipasuwa, ikijipo cya pasuwa kigenda kirangaye, utambuka hose ugenda werekana ibiri ndani. Reka ndakubwire nta kintu na kimwe ufite cyo gucuruza, kubera ko uwo mubiri wawe uri mwinyo hagati. Uri mwinyo. Reka ndababwire bene data, muze murebe ikintu gipfuye ugira ngo inyo ziva hehe. Inyo ziba ziri hagati muri kiriya kintu. N'umuntu yapfuye, shaka umwambike ikositime, shaka umushire mu isanduku umwambike neza. Inyo ziba ziri muri we hagati, agenda ninyo nuko gusa haba hataragira ko zikora. Wewe rero wiratana umubiri, wewe rero ufata ubwo busa bwawe ukabwerekana, ukabujana hanze ngo bose ubone, umenya ko ugendana urunyo hagati. Mushake mwambare mwikwize, iyo mibiri yanyu mureke kuza muyerekana, iyo mibiri yanyu mureke kuza mwishukisha abantu, iyo mibiri yanyu mureke kuza muyikuruza abantu. Ni mwambare mwikwize, mwambare mwikwize. Umuntu wese yambika ubusa nta juru afite. Ni mukuri iyo nkweto yo kwiyambika ubusa, hanyuma muze mubone kuja mu ijuru. Reka ndakubwire, uyu mubiri uzawusiga mwisi ahangaha, ntabwo uzigera utwara ahantu na hamwe. Umva, uwo mubiri uzaguma mwisi mwivu, kandi ugenda ubore. Nawe uri kuraratana iki? Urimo uraratana umubiri. Ma urimo uraratana amaguru, urimo uraratana amaribori, ugafata amapasu ugapasura, ukagenda werekana amaribori, ugenda werekana iryo gusa. Reka ndabwire bene data, ni muhindukire. Nta muntu yiratana umubiri kubera ko ubeshejwe nako kuko ufite, ariko kamaze kukuvamo uca witwa intumbi. Mwene data, reka kwiratana umubiri kubera ko abakubwira kuri mwiza, ejo bazakwita intumbi. Ati kanaka yapfuye, ati wa umukobwa wa kanaka yapfuye, ati wa mugore wa kanaka yapfuye, ati wa mugabo, wa musore, wa mwana wa kanaka yapfuye. Bakwita intumbi. Nushaka ugenda neza, nushake wubaha Imana, nushake wibuka umuremyi wawe, nushake umukurikire, kubera ko uwo mubiri wiratana nivu ugendana kandi n'inyo hagati zimwo. Mwihane. Ni mukuri iyo nkweto yo kwiyambika ubusa. Ni mukure iyo nkweto yo kwiyambika ubusa.
yamara muratobaguza intuze nyama amazuru ugasanga ino mwashize amaherena ino mwashize amaherena imikondo mugapfumagura yamara gupfumagura rwose umenya ko uwo mubiri hari mwinyo hagati uzawusiga mu isi kandi buri juru yamara nimuhindukire nimugwanirire kuronka ubwami bw'Imana nimugwanirire kuronka ubwami bw'Imana nimukize ubugingo bwanyu maze mwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje ayo marari y'intuze y'ibyisi mufite nimuyate nimuyasige kubera ko umuntu agifite irari ry'ibyisi nta juru azajamwo nimuhindukire mwene data muranyumviza hindukira kubera ko Imana yo mu ijuru ishaka kukuri iyo nkweto y'ubwibone mwambaye nimuyisige kubera ko Imana yo mu ijuru ntago izabakira ese muzaba mwaruhiye iki uriya munsi nimutabona Yesu muzamwaruhiye iki yewe muntu we ufite mbese inkweto y'ubuntu uzanye kwikinisha yamara mwishengero huziye mw'abantu bikinisha abakobwa barirangije abasore barirangije iyo ubona barimwo bararirimba ugira ngo n'abantu nahubwo barirangije iyo uri kurababona ari mwatembera mu muhanda ugira ngo n'ubusugi naho ubusugi barabuvanyeho bonyine barabwivanyeho yamara iyo nzira muri kumuranyuramo ni inzira yo kubajana mu irimbukiro ni mwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje Imana yo mu ijuru irashaka ko mwihana Imana yo mu ijuru ntago inezezwa nuko mwebwe mwarimbuka ahubwo inezezwa nuko mwebwe mwava mu byaha kugira ngo ntimurimbuke nimwihane bene data ingo z'abakristo ntiwamenya ko ari n'iz'abakristo barabomorana bakirirwa barabomorana bakaja mu rushengero bashika mu rugo bakabomorana bwaca bakiyumanganya bakagenda mbese bava mu rushengero bagasubira kandi kubomorana bwaca bakiyumanganya umwe agafata Bibiliya uwundi akagenda kugira kujya repetition y'indirimbo ariko se nk'ibyo muri ko murakora abakristo ese muzaja hehe koko muzaja hehe ko azababwira ati nimumve imbere sindabazi ati nimumve iruhande sindabazi kandi ndababwire kene mwebwe umuriro uri muracanwa ikiyaga caka umuriro kiriho muzatabwa mu muriro nimutihana kuri iyo nkweto abagore muriko muriba abagabo banyu mukagenda mu mifuko yabo mukagenda gutora amafaranga mukagenda kwiba abakobwa mwiba banyoko babatumye mu isoko muragenda mugasigaza yasigaye ntabwo muyabahereza ahubwo muca musha mu mufuko reka ndababwire ubwo bujura mufite ndakubwije ukuri ikiyaga caka umuriro kirakurindiriye kandi uzakwicuza niwamara kugerayo niwamara kugerayo nimwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje nimwihane kuko umwami Yesu araje mwene data umwami Yesu araje nimwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje mwene data n'ukuri iyo nkweto yo kwikina iyo nkweto ya karese ye baba we mwabakobwa abakobwa nta n'isoni mufite mwebwe nta soni mufite muratega amabere bakayakurura sinzi n'igituma ataranagera no ku maguru wewe uri umukobwa ukajana amabere bakayacomeka kw'iminwa bakayakurura barangiza kuyakurura ugacufata Bibiliya ukagenda kuririmba barangiza kuyakurura ugacufata Bibiliya ukagenda ku rushengero kandi nguringura umudiakonezi ukagenda ku diakon baraye baragukurura ayo mabere sinzi n'igituma atagera ku maguru barayakurura bukayenda buca hanya bwaca ukiyumanganya ngura umukobwa ugiye hehe ku rushengero kureba Imana ndakubwiza ukuri ibyo byose uri murakora Imana izabishira imbere y'amaso yawe
kuri iyo nkweto wambaye. Wa muhungu we w'amaboko yawe niyo minwa yawe, iyo minwa yawe niyo maboko yawe ucomeka ku mabere y'abakobwa, ayo maboko nayo ugasanga uri kurafyonda amabuno nk'amavuka ashaye. Ndakubwiza ukuri, niba mudashaka kuhindukira ngo mwihane, niba mudashaka kwihana ngo muve mu byaha, ndababwije ukuri muzarimbuka pe. Murafite amatwi ariko ntago mwumva, muri n'amatwi ariko ntimwumva. Mwarafashe ibintu muzibura mu matwi. Ijambo ry'Imana ariko iravuga ntago mushaka kwihana, murakomantaza imitima kugira ngo ijambo ntiryinje. Yamara uzakwicuza, uzi iminsi umaze usigaje ntayuzi. Reka ndakubwire, iyo umuntu agiye gutembera ntago ari bose bashika mu rugo. Bamwe bagira iki, baherera mu mihanda, abandi bagahera aho bagiye gukora, abandi bagahera mu isoko. Reka ndakubwire, icyo nakubwira cyo nutunganye idatunganije. Ubwo bujipo mwiyambika bupfuye mu bute, utwo tunuzo utwo tuyunguruza mugenda kabisa murangaje amabuno yanyu n'amatako hanze, mute mumenye uwo mwakurikiye ni Kristo Yesu. Utwo dupatirizo deshire mwiyambika, abasore mukiyambika utuntu tw'utudeshire, amanuze yatabaguritse kuntuzenye hano ku mavi, ugasanga mwiyambitse amapatro mwamanuye, mbese amakaresa yagenda agaragara. Izo nyogosho zanyu mukiyogoshesha zamoka inyogosho zipfuye. Ndababwiza ukuri, nimba uzikura umusore uri muraja mu ijuru, iyo nyambaro uyihindure, uko kwiyogoshesha uguhindure, ureke gukomantaza umutima, kubera ko abakomantaza imitima bose bazaherera mu irimbukiro. Nuhindukire kuko ubwami bw'Imana buregereje, umwami Yesu araje. Yamara nutekereze, nyuma y'urupfu mwene data, nyuma y'urupfu nta kwihana kuriho. Wewe ukiri muzima ufite amahirwe yo kwihana, ni wihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Ni wihane utarapfa, ni wihane ukiri muzima, ni mwihane. Umwami Yesu ari mwarashaka ko mwihana muve mu byaha. Bene data nshuti z'umusaraba, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, nimutunganye ibidatunganije, nimuhe Imana imitima yanyu. Ndabinginze, Imana yo mu ijuru ivuze ko mukuri iyo nkweto mwambaye, iyo nkweto y'ubwibone. Reba ingo ukuntu mwazikataguye, reba iminwa yanyu ukuntu isa, reba ibyo bitsike muguma mushirako. Reka ndababwire bene data, abibone n'inkozi z'ibibi umuriro uzabatongora. Abibone n'inkozi z'ibibi umuriro uzabatongora. Abantu bose bakosoye Imana mukayikosora, ndababwiza ukuri, ntaje umufite keretse mubiretse mukabivamwo, bese mugakurikira Imana, mugakora ibyo Imana ikeneye. Naho ubundi mwene data muranyumviriza, yemwe murambabarira, ngenda abwira ibyo Imana ishaka ko ndababwira. Ntago nzababwira imigisha kuko ntago ntanga imigisha. Ntago nzabya ngo Imana ibahaye amamodoka kuko n'abatayisabye barimo barabironka. Ntago nzakubwira ngo Imana ikuzaniye inzu kuko n'abariya batazi Imana irabibahereza. Ntabwo nzakubwira ngo Imana iguha urubyaro kubera ko n'abariya batazi Imana ibaha urubyaro. Ntabwo nzakubwira ngo Imana ngo ngiguhe passport kuko hari n'abandi benshi cyane Imana yahaye passport. Nawe rero icyo ndakuzaniye nuko kugira ngo ni wihane kuko ubwami bw'Imana buregeje. Ni wihane ukiza ubugingo bwawe, kuko utamika amagambo aryoshe. Ndaguha amagambo aryoshe, ibyo ntago ari by'Imana yagize iki yantegetse. Imana ishaka ko ndakubwira wewe wihane uve mu byaha, naho ibindi byose Imana ibiguhereza utanabisabye. Ni mwihane kuko nibyo byose mufite muzabisiga mu isi biribwe n'abatabishatse. Yamara ni wihane uve mu byaha, ni wihane wambare wikwize, wihane mbese wihane kabisa, wihane icyaha cyari cyo cyose kikikurega maze
umwami Yesu niyaza azaza asanga witeguye, ngo ni mwame mukeneye, ngo ni mwame mukenyeye, ngo kandi amatara yanyu yame yaka, ngo ni mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa isaha. Umwami Yesu nabaho umugisha. Tugiye gusenga Imana. Tekereza wibuke ibyo wakoze ejo. Tekereza wibuke n'amagambo ameze gute wavuze. Nutekereza ati mbese ko watinganye buriya waragiye kwatura, ko waryamanye n'ibikoko n'ihene n'inkoko n'ibiki byose buriya waragiye kwatura. Erega murimwo abareheje ibikoko, abatekereje kuryamana n'ibikoko, murimwo kabisa, murimwo mukwiye kuja kwatura, mukatura, mukihana kugira ngo Imana yabare. Kuko niba uhari kandi uriho, niba udashaka kwatura, umuriro urakurindiriye, uzasha. Dusenge Imana. Imana itugire neza, Imana ikugire neza. Uwera Mana ya Israheli, ndi imbere yawe Data, ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndakwingize Data wa twese, ugire neza abantu bawe. Mwami, bibutse ibyo bakoze, Mana ubibutse ibyo bibagiye, kugira ngo Mwami Yesu Kristo baze imbere yawe bagusaba imbabazi. Uwiteka Mwami Yesu, ndakwinginze, ijambo ryawe rivuze ngo nugukura inkweto. Haleluya. Ndakwinginze Uwiteka, umuntu wari wese yambaye inkweto y'icyaha, ugende Mwami Yesu Kristo umugeneze umubabarire. Urakoze Data, dore ndabibye urubuto, Mwami Yesu uvomera ni wewe, n'umeza ni wewe. Urakoze Yesu, gira neza abantu bawe. Sabye nize kubyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Umwami Yesu nabagiye neza, umwami Yesu nabahe kwihana.